ego ego kaka Acacia love Yesu Kristo Mundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane kama dawa twese ubyagiye mu ijuru wowe muremyi w'iyi ngabirano y'ubuzima dufise twebwe ubwoko bwawe ninaza mu buzima bwacu ihezagirwa mu kubaho kwacu ahabwa icyubahiro kuko ni wowe dukesha ibyiza ni wowe dukesha uburaro n'uburamuko amakuru dufise nayo kwizerwa aratubwira ko dukunda aratubwira ko dushaka ko tuza kugusenga amakuru atubwira ko buri gitondo uhora urondeza uri karata ku mugisha wawe ukamubura turahari namba ari ibyaha byacu nimba ari ukutamenya kwacu bwiyo duteze igisuzuguriro cy'uko utemera iki gicaniro cyacu cya saa 9 twitandukanije nabyo ku bw'amaraso ya Kristo tweze ibyaha n'ibyago byacu byose uri Imana uhora ukeye uri Imana uhora ukunda uri Imana uhora mu bushobozi dushoboze kubaho nk'uko bishaka kugira duhabwe imigisha yagenewe ubwo bwoko bwo kubaha turaje gucana igicaniro cy'intava gishingiye ku kubaha kukumvira kugukunda no kudasuzugura ukuri kw'ijambo ryawe duhuje umutima turi ku mpande zine z'isi turasabye kwaguka no kwagukirwa turasabye gutunga no gutunganirwa turasabye urweze n'umunezero tukuramvuriye kwa amaboko tugaranzurire ku ibiganza byawe byeranda iyi saa 9 ntitwahisemo kunezerwa n'uburiri bwacu twahisemo kubyuka gupfukamika amavi iyo umutima nayo umubiri ashikirwa si uko dukoze isoni gusumba abandi bose baryamye ahubwo nuko twasobanukiwe ko uwo ufise umwete wo kukurondera nawe ugira umwete wo kumwiyereka ntidusuzuguritse gusumba abandi bakobwa ntiduteye isoni gusumba abandi basore ntitumaramaye gusumba abandi bakenyeje ntiduteterewe gusumba abandi batsari ahubwo papa nuko twasobanukiwe ko
uyu mutima dufise wo kubyuka ku gusenga, uyu mutima dufise wo gucana igicaniro tukubaka uruhimbi rwawe rweranda kuwutubyariza umusaruro. Duha umusaruro mu byo tugusaba, udutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Duha umusaruro mu byo tugusaba, udukure ku inyatsi z'ubwoko bwose. Dutandukanye n'uburwayi butandukanye, duteturure, udutandukanye n'umwuka w'ubugumba. Icaniro turacanse, akagaye turakase, umugayo turawanse, imibabaro twitandukanije nayo. None ko ufise sitoke iri mu iminezero, turahungabana kubera iki? None ko ufise sitoke iri mu ibyiza dukeneye, turahungabana kubera iki? None ko ufise intandaro y'agahimbare, turatuntura kubera iki? Turi imbere yawe nk'ubwoko ukunda cyane. Nituje mu izina ryacu, na nuko tuje mu izina ry'uwundi muntu n'umwe akomeye. Tuje kugusengera mu izina ry'umwana wawe, niwe mwami wacu, niwe mukiza wacu, niwe mucunguzi w'ubugingo bwacu. Imishaha yacu nishimishwe n'ibitangazo ugiye kudukorera, imibabaro yacu nihunga iminezero kuko iri proche done. Turitandukanije n'icyitwa inabi kuko twarasobanukiwe ko ari cyo kiduteza akavuyo. Mwuka w'ubugome turawazi, amashetani duteza ibyaniro turayazi, ibisuzuguro by'ubwoko bwose turabyazi, agahinda turakasi, agahimbare ntigashwara imitima yacu. Ubuzima ari Kristo turabwakiriye, nibuze twibanire nabwo. Hari igicaniro tuje gucana, ni igicaniro cy'amasengesho aduhuza n'imigisha y'ubwoko bwose. Yesaya 9 ni igicaniro kidutandukanya n'icyitwa ibyonyi, ibyankiro, imivumo. Ni igicaniro gitwikurura igicu cyari gitwikira ubuzima bwacu, bikanka ko duhagarika ibirenge byacu mu migisha twasezeraniwe, bikanka nuko ibiganza byacu bikabakaba imigisha twagenewe nk'ubwoko bwa rudasonga. None amaraso ya Kristo natweze rwose, ububasha bwo mu ijuru budutwikire, inganji y'Imana yamamare muri twebwe, mu mvugo zacu, mu nyambaro zacu, mu ndabo zacu, mu ngendo zacu. Amaraso ya Kristo natuvuganire, amaraso ya Kristo nadukorera ibitangaza. Ingabirano za mutima mweranda zitera iteka kandi zitetura ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha w'ubwoko bwose, kandi mutima mweranda aza dutandukanye n'icyitwa umubabaro, aduhuze n'icyitwa umunezero, tugaburirwe mu isi y'umwuka, dutetururwe mu isi y'ibigaragara. Amen, amen, amina. Haleluya. Tugire Kristo, muraho muraguwe neza, ububasha bwa mushobora byose bube kandi bukorere mu buzima bwacu. Duhabwe umugisha n'umugwiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakeje, ndabateye intege, kandi ndababwiye ko mwahisemo neza. Kimwe mu bintu muri ko murakora kuri iyi si mutazicuza ko, haba muri ubu buzima no mu buzima buzokurikira, ni gukunda ijambo ry'Imana, ni kugendana n'Imana mukore ku ijambo ryayo, ni kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Tuganire ku bibazo bimwe bimwe mugenda mubaza, kugira ngo bidufashe gusozera neza uku kwezi kwa11, ukwezi kukuzurirwa ibyacu byapfuye, ibyacu byaboze, tukagirane tukaba mu bitangaza twagenewe.
indoto zacu zigashika. Ibi rero bije kudufasha kwinjira icese muri uku kwezi kwa 12 kubudahangarwa kumwe nyene ko gusobanganya bamaze urumva abashaka gusobanganya ubuzima bwacu akaba aribo basobeko. Niwo mugisha wo kwa Benoni witwa Benyamini. Rakeli yamwise izina kubera umubabaro n'urupfu rumusugereje. Mugasa aravuga ati nawe upfuye nagukunda. Benoni we naguma ari Gahinda aritwa, Gahimbara aritwa, Munezero aritwa, Mugisha. Aho dutsinda basi tukabatsindira mu kibanza bagomba kudutsindira. Haro bakobwa mwe, bahungu, bashingana, bapfasi, mwese mu cyubahiro ciwe, batware batwagwa, barundi kazi, inshuti z'Imana, mwebwe mwese mufise agakiza gashingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana kadashingiye ku mwuka w'idini. Mukomere cyane, Kristo ni muzima kandi agira neza byose, ariteguriye kudutabara mu makuba y'ubwoko bwose, aduhembure kuko azi kugira neza byose. Ni Mariko kangahe? 7:37b. Twongere dushimire Imana ko turi bazima. Umukristo yavuze ngo amahoro y'Umukama abane namwe. Hama jewe nashaka musengere mfise ikibazo c'inyatsi. Umugisha ndawubonesha amaso ariko karangira utashikiriye. Ndavuga nko kuronka akazi bikanka ku munota wa nyuma, umusore akandondera mbona umengo ari mubo nifuza, ageze ko ndemera nkisanga atakimvugisha neza, uraba kutagara kuko yankageze ko wemera. Nazi impamvu nashaka musengere kubera ari hiryo nariko nkurikirana nabyo nyene byoshobora kumviramo akazi. Imana yugurura inzira byo bicemo, ariko kandi aravuga ngo byo bisigura ko ari ibyase. Ariko kandi ndafise n'umutwaro uwukuronka umusore uwukuri kuko abaza bose nkisanga arabanisha umwanya gusa. Mungira inama y'ico nokora mwarahize gihe nke bagutesha umwanya byose batagenda bagusambanije. Ntuzokwigere wirekura imbere y'umusore mu gihe cyane uboza umaze kubona yuko hari amahirwe iyo kurongorwa uriko uratakaza canke uwo muvumo hari kuri wewe no ku gisokoro cawe. Biravuga ngo iyo umaze kubengwa kubenga rimwe kabiri. Nukuvuga iki? Ubundi byonyi byose inyatsi z'ubwoko bwose turazikugwa ko niki. Narababwiye ko mukwiye gucana igicaniro c'intava, ukabwira Imana uti numva urugo, mukabiba mw'isi bitagaragara no mw'isi bigaragara, mukabiba mw'isi bitagaragara mu masengesho yanyu, mukabiba mw'isi y'ibigaragara mu kugira igicaniro. Kuko igicaniro imisi yose kigizwe n'ibintu bitatu. Igicaniro kigizwe n'umuriro ku by'ukuri n'Imana, ni ukuvuga mutima Imana akorera muri twebwe, kikagirwa n'ingwe n'amasengesho yacu, ibyiza donc iby'ukwizera, iby'ukumenya Imana ko hari igitangaza yakoze kandi nawe ushobora kubigukorera. Ya majambo mazima ashingiye ku kuri kwa Bibiliya nibyo byabaye kuri Kalebu. Icya gatatu ni iki? Amwese murasobewe, ni umubavu mota neza, ni kimatsi. Nta gicaniro cy'Umukama kitagira ikimatsi. Namwe ubwanyu mucana mugize mugira mushire ku inkono, mucana mugize mugira mwirukana isazi ku nka. Kandi isazi zisigura imyuka mibi, amadayimoni, inyatsi, imibabaro, gahinda, gacinyitso, ibitutwa, inyatsi, isazi. Impamvu y'inyatsi, ibitutwa impamvu y'inyatsi, isazi, inyatsi zigwa kugo mugira ngo urumva ko Yakobo yigeze kwitodomba aravuga ngo nari hafi yo kujabuka, ngo nari ngeze umukunzi wanje aragenda. Ubundi iyo uhora ubona uvise inyatsi ndakibona singifata, sibyo ndagifata sindakigumya ngo cemere. Iyo uhora ubona ugumana izo nyatsi biba bisabwa kucana igicaniro cy'ukwimira ibitutwa n'isazi, biba bisabwa kucana igicaniro c'intava, biba bisabwa kucanira igicaniro Umukama kikaguhuza n'ubugome bwiwe, ububasha bwiwe, ubudahangarwa bwiwe. Bisaba kuvavana no gufinata.
abakristu benshi barakinase biremera, abakristu benshi barakinase birakunda, abakristu benshi barakinase bija mu ngiro. Gucana igicaniro cy'umukama birasaba ko iruhande y'ukuri umukatolika, iruhande y'ukuri umupentekote, iruhande y'ukuri umuhoshe urumwanglikana uriki, gira ahantu wiyubakiye mw'isi y'umwuka, vuga utanu ndahakura ukuri kw'ijambo ry'Imana kunkiza kandi kunkuza buri munsi. Aho niho bagukura kw'ibyonyi, kandi ibyo ni ibyonyi ufise bihengera ugeze mu mugisha, bikaguteza ikibengero, bikaguteza icankiro, bikaguteza igisuzuguro, bikaguteza umunaniro, bikaguteza muri icyo gihe ibintu bikubako n'igiki. Birasaba kuvima ukavuga uti none se ko hari ibyo nakoze bikanga, ko hari ibyo nagerageje bikanga, Imana irashaka kwikira kugira ngo burungeragereshe kimwe muri 10. Uravuga ngo ko mwira umunyeshuri ko ngizene, Imana nagira amabwiza ukuri muzokwige ko no mu bunyeshuri bwanyu nimufise byose bihagije kandi bamurondera kugira byose bihagije. Ugipfumbatishwa imbere y'uko ronka gusongora inzana yo kugura ubumayodobe nabo kugura ubudobe, banza ubwira Imana ati nkura kwinyatsi, ibyo nkora byose bibi by'agaciro. Niba guha 10,000 bishoboka ko wifunga n'ifana ukanwa amazi, ukifunga ikiyeri ukanwa ifana. Mukabwira Imana ati ndashaka gutunga, ndashaka kuzoha abandi, mugerageresheje iki kimwe muri 10. Nta kintu kiba guti ca 10 kiba gitoka kiba kinini, kubera ikiruka nibyo. Hari igihe uba warozwe, hari igihe uba wavumwe, kutazigera utunganirwa, kutazigera utekanirwa. Ikimutarakimenya ikirere ciza ku buzima bwanyu bizokigwago nyene mucuguruza. Niyo mpamvu ndakibaganiriye ko muri iri zama. Niyo mpamvu nkibaganiriye ko muri uyu mwanya. Ubundi guhusha umugisha, guhusha amahirwe yawe n'umuvumo. Nimwige kubana n'Imana mu buryo bwose. Baravuze ngo musenge ubudasiba kandi mwige, nanje mugira umwete wo kusengera kugira ngo mugira umwete wo kumenyesha inkuru nziza mbere y'imbohe. Wumva abakristo nitwigeze tuba imbohe y'itegeko ry'Imana, twabaye imbohe y'itegeko ry'idini. Niyo mpamvu umugisha ukabaka. Mwamuzi ko abakristo benshi muzoja mu ijuru nk'abacitse ku icumu, kandi Imana itabishaka yashaka hageze, mudakenyutse, mutagowe, mudatubitse uwavuwe, munezerewe, abari muzogenda bari hamwe mutavuga ndapfuye musigaye murabirya, mwabangushe hamwe mudahekenye isike z'amenyo. Ahubwo muvuga muti igihe kirageze n'iki nyene. Igihe cyarika ububasha bw'Imana bukorera ku buzima bwacu. Igihe cyarika y'impuhwe z'Imana zikorera kuri jewe. Basi none rero ukugwe k'uwo muvumo, ukugwe kw'icyo gisuzuguriro, ukugwe kw'ako gahinda, ukugwe kw'ako gacinyizo, mu izina rya Yesu Kristo uhabwe umugisha n'umugwiza. Irindi citwa iconyi cyose, urindi citwa agahinda cyose, mu kubaha itegeko ry'Imana, mu kugenda uciye bugufi. Nta n'ikindi Imana igusaba. Niko Mishe 6:8 havuga, kugendana n'Imana uciye bugufi rwose. Ubundi reka mabwire iryo jambo avuze ngo iyo hageze kongera mu mugisha bananguye kwankirika, bananguye gusuzugurika, bananguye kugirana. Ibi bintu birasigura iki? Ibintu birasigura ngo ugiye kuraba mu gitabo cyo guharura mu kigabane cya 14, Imana yizigeze kuvuga ngo umviriza umurongo wa 20, ubona umuvumo witandukanye nawe, kandi twese twitandukanye nawe. Mu igitabo cyo guharura cyane iharura 14:20 ngo Mukama avuga ati nagize ikigongwe nk'uko wabisabye. Urumva ko udawera mugura babara, sibyo? Kandi urakomeza ugahura n'andi mahirwe, akava umusore umwe hakaza uwundi. Ni kuvuga uri mu mbabazi z'Imana, muganura aba mu migisha y'Imana. Mutandukanye imbabazi n'imigisha. Imbabazi zizanana mu ibwirizwa ry'Imana, ibyo warenze ugasaba imbabazi ukazihabwa.
ariko umugisha uzanana mu itegeko ry'Imana. Kumvira itegeko ry'Imana ugahabwa imigisha yose igaragara. Ngo Mukama avuga ati nagize ikigongwe nk'uko wabisabye. Ubu ni Musa yari yabasabiye. Bisigura ko itegeko ry'Imana rishobora kukurenganura mu gihe wagize intege nkeya, kandi nawe kubahuka ukatura ko Imana igira neza, intege nkeya ikitandukanya nazo. Ngo ariko ni ukuri ko ndi muzima, kandi ubu ninazo bw'Umukama bukaba bwuzuye isi yose, kubera ko abo bantu babonye ubuninazo bwanje n'ibimenyetso byanje bihambaye nakoreye mu Misiri no mu Bugaragu, kandi bakangeza inshuro 10 zose, bakaba batumvira ijwi ryanje, ntibazobona igihugu nemereye basekuru bawe nshize ko n'indahiro, kandi nabo bose bankengera ntibazokibona. Igihugu c'isezerano niki nuko ubu umukobwa mugeze mu bigero ukagira igikundiro, ukeregwa, ugakundwa, ukaja mu rugo kandi ukagwerera. Isezerano ry'emera basokuru niki nuko usenga ugahabwa imigisha y'abasenga bose. Ariko bangaye musenga mugahorana inyatsi, mugahorana imibabaro, mugahorana ibyangira. Sindi ko bashinyaguriza ngo mwabengeye iwanyu, ngo mwabaye ingumba, ngo mwabaye iki. No, umugabo bangaye. Bangaye musangira muvuga n'ibisoma mwishengero, muvuga mufise ibisuzuguro, mufise ibyangira, mufise ubukene, mufise ubutindi. None mwibaza ko ibyo bisabisha ari by'Imana yadutumye? Hari ubundi buryo bwo gusenga ugakugwa kw'iminaniro, imivumo n'imikoshi, ugahindurirwa izina, ugahindurirwa amateka. Nubu Imana yakubwiye ngo ni Imana y'ubuninazwa. Yirahiye kubera iki? Kwega ivuze ngo bangerageje inshuro 10. Imana yari igiye kwica, nubwo izo nshuro 10 bayigerageza, yagerageza kubihanganira kabaho umugisha. Mugabo nabo ntibabibone ngo bayegere burundu ijana kwicara. Imana irababara. Imana iratunura. Imana igira agahinda. Imana igira umubabaro. Tugire Kristo. Ngo kubera ko abo bantu babonye ubuninazo bwanje n'ibimenyetso byanje bihambaye nakoreye mu Misiri no mu Bugaragu, ubundi bw'Imana yakoreye basokuru, nambura umukobwa ukabuzi ko yashingiye Estera mu banyamahanga ikamutora mu bandi bakobwa, ntiyabasumbye ubundi bwiza n'igikundiro Imana yamusizeko. Namuzi ko abakobwa ba Serofate batoranye bakabibihangange. Namuzi ko umukobwa ariko Namani yakoze ibyineza akaranga amateka muri Israel, Imana ikamutora kandi agahabwa promotion ari mu nzu kwa Nahamani. Nambuzi ko Abigaili yubasha Imana nekibasha. Nambuzi ko Hagayi yasenze Imana ya Burayimu yatawe na Burayimu nyene, Imana ikamutora ikamutera iteka kandi ikamukura igisuzuguro cy'uko ari yabyaye akabyara ari inshoreke, kandi ni wa mu Misiri batamwakira. Korera mu mateka y'Imana yakoze. Namuzi ko umunyasamariyakazi yari indaya, Kristo akamusanga akamugira uwivuga butuma akamuha igikundiro cyavuye ngira nabigishwa ba Yesu Kristo si bose bakirose. Utangwa bwa Maria Madalena burarenze. Namuzi ko Kristo mu kuzura abapfuye yavuze ngo Lazaro yapfuye arasinziriye, menya ko bigerageza urimo ari byo kuguhumura amaso. Aravuga ngo sinabwiye ko nimwizera muja kubona ubuninazo bw'Imana. Izera Imana. Aheze arasenga ngo ndagushimiye ko nyumviye n'ubugiye kunyumvira. Izere Kristo mu ijambo ryiyo. Imibyo Kalebu na Yozuwe bakoze muri kigabano zosoma amateka. Murabikora. Maze bamaze kubikora icyabaye n'igiki. Bamaze kubikora Imana ibasezerana imigisha itarubano y'imigisha yuzuye, ko batase hose bazohahabwa. Wowe igihe cy'uko kwinjiye mu migisha wawangiritse ubutaha ubusuzuguritse, n'ikimenyetso cy'uko ubudangarwa bw'Imana ubwirabiramwo wenyine uko usukure ukomeze.
ntiwamenya ko Imana ushobora no kuba ufise umuvumo ukawukurwako nuko uyubashe utayijyajyanije kandi watuye ko Kristo ari umwami ari umukiza, ko Imana ariyo yamuzuye mu bapfuye, nawe ushobora kukuzura ikagukura kwicanga ikagushira ku igikundiro, ikagukura ku mubabaro ikagushira ku munezero. Hari n'amajambo ari mu Baromani mu kigabane c'icumi. Nico dusabwa nk'ubwoko bw'Imana, nico dusabwa ngo duhabwe ubudahangarwa. Bibiliya irambwira ngo batumvirije Imana kandi bakayigerageza incuro 10 zose, ngo ntibazobona igihugu nemereye basekuru babo nshizeko n'indahiro, kandi nabo bose bankengera ntibazokibona. Sibyo? Reka gukengera Imana, reka kugerageza Imana, ubaha Imana bitarakunda kugira ngo ejo ibigushoboze bikunde. Ariko umusabyi wanje Kalebu we, kubera ko yagize uwundi mutima kandi akaba yankurikiye atiziganya, nzomwinjiza muri ico gihugu yamaze kujamo, urubyaro rwiwe ruzogirane ruzogitorana. Ko Abahamaleki n'Abakanahani baba mu kiyaya, murahazibukire mugende mu bugaragwa muciye mu nzira yo ku kiyaga c'urufunzo. Ku kiyaga c'urufunzo ni hehe? Ni hahandi tunanirirwa, ariko Imana ikahabika ibanga ry'ubuzima bwacu, ikaduhuza n'abatayizeye, igomba kubanyaga umugisha, ikababitsa inzoya bakaturerera mwisho tukazotabagwa ku bwabo. Yani muzi ubuhanuzi bukomoka muri Musa, nandi turonkera itegeko ry'Uwiteka, tukaronka no kugenera igirane riterekwa mu mitima yacu. Akiri itegeko ry'Umukama avuga ngo ntugire umwete wo gusenga, ngo ntugire umwete wo kumva no kumvira amategeko ndagushinze imigisha yose izokuzako, kandi nutagira uwo mwete iyi mivumo yose izokuzako. Irukana imivumo, irukana imikoshi, irukana inyatsi, mu kugirane mu gufata ubuzima bwawe bwa buri munsi, mu gatondo kibyuka yoboza Imana inzira. Ubwo Imana tumusore tujya guhura, nubona ndamugomwe nawe umugomwe, uje kumwoma umungabira mbere umugabo tuzokugirira igicaniro mu rugo rwawe. Imana ifise abasore bakeneye abagore biyubashe, ifise n'abakobwa bakeneye abasore biyubashe. None bibananira gute kwibahuza? Nuko mutarayigira icizere. Mushaka Imana ikorere mu bigaragara nayo ikorera mu bitagaragara, yigirira icizere kwigushoboza nk'uko Kalebu. Egaye ngo baravuze ngo Abanaki ngo twabonye bo tumira nk'imitsima, ngo twari nk'inzige. Kalebu aravuga ngo yango se kokoko, dushingiye ku by'Imana yakoreye mu Misiri, ati batugabiye twabamiragura nyabuna nk'imitsima. Ega si ukuvuga ko ibyo bavuze batabibonye, Abanaki bari bakomeye. Mugabo ibitangaza Imana yari yabakoreye muri Misiri byari bihagaje. Kubona uriyo wibona uri umukobwa kandi muzima, menya yuko hariho n'umusore yakugenewe. Ico ni gitangaza ko hariho mwasamiwe inda rimwe, hariho mwavukiye rimwe, hariho mwiganye bahwereye, canke bagize izindi mibabaro batakimenya no kurondeza ku Mana. Sibyo? None rero cana igicaniro c'inava, ugicana gute? Ubundi gucana igicaniro ni kubika mu mutima wawe ico Imana yakoze, ukizera ko izogukorera n'ikindi. Uyu munsi nico ngomba kidufashe kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Ubundi iyo wizereye Imana mu byo yakoze, ukizerera Imana mu bitangaza yakoreye abandi ahambere aho, sindi kubahenda, igakorera n'ibindi bitangaza birenze. Igukora n'ibindi bitangaza bivunagura imitima y'abasi babo. Ibyo bisokuru mwiyabira, ayo makarande mwiyabira, iyo mivumo, iyo mikoshi, iyo minaniro, bikuzeho iki kubaha Imana? Gucana igicaniro c'Umukama. Abakobwa beza Imana irabakeneye, bayiririmbire, bayisenge, bambarira ubukobwa bwabo bwiza, Uburundikazi bwiyubashe. Mubona bambaye ubugwegwe namwe ngo niho noronka koyokwe niho bombona. Hari abahungu biyubashe badakeneye ibyadumiwe ko n'isatsi. Mubona basongoye inzara ngo barerewe mutazi agahinda barana mu mitima yabo. Hari abahungu bazi umuvumo wa Nebukadinezari asha umuntu ugwa akagenda kugirane kugorerwa mu ishamba kandi yari umwami.
ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo, mwiyubare, mwiyubake. Iyo wizereye mu by'Imana yakoze ahambere aho, ukizera mu itegeko rya rudasumbwa, ukayoboresha Imana inzira kandi ukagenda nayo uciye bugufi rwose, Imana niraba imyaka yawe iguhuza n'ubudahangarwa bwayo. None rero bihabwe natwe turabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nta kindi, menya ko Imana yakoze ibitangaza ikabikorera Gayi, ikabikorera Sara. Sara yari afise umuvumo wo mu gisokuru, ngo umugabo wese amurongoye yaca ahwera. Ajye urumva yamukore yagizene, ntiyarakenye inzabu, ntiyarakenye ifeza, no, ntiyarashomereye, no, kuko hari ikinege cy'umwami. Mugakumba Imana yari yamusize, n'Imana yari yabikoze, umushyiramo iyo shetani yica abagabo baje kumurongora. Imubikiye nde? Imubikiye umuhungu yitwa Tobito, kubera se Tobiya yari yarasenze, namurongera umugisha ugaragara. Imana ikavuga ati umuhungu wawe ko uwasenze neza sinzomuteza agahinda, nzomugomera ko imigisha y'ubwoko bwose yo muri iki gihugu, azoba umwami mu gishimbo cyawe. Nicyo gituma umwami yabyaye ikinege gusa. Sara yari yarihebye. Ndakubwira isengesho yagize nawe uje kurigira. Tobito, abakobwa mwese mwangiritse, abahungu, abaruhijwe n'ubuzima, isengesho rya Sara. Sara asaba Imana. Ni muri Tobito mugabo Bibiliya zo mu telefone nta kirimo iki gitabo. Ni muri Tobito ikigabane cya 3 umurongo wa 11, ariko ndaribasomere sindarisigura. Ngo muri ako kanya nyene aramvura amaboko ayerekeza ku idirisha, arasenga avuga ati, uragahezagirwa Mana y'imbabazi, kandi n'izina ryawe riragahezagirwa imyaka yose. Murabyumva umukobwa? Uyu mukobwa asenze iri sengesho, mwibaza afise ikibazo ikihe? Afise ikibazo cy'uko yasuzuguritse. Murumva ko asenze ashimira Imana, sibyo? Mugabo yarasuzuguritse, abagabo bose bakaguma bahwera. Abantu bavuga ati ni shetani n'inzigo. Yageze ku rwego umviriza, ngo agera ku rwego ngo kuri uyo munsi nyene birashika Sara umukobwa wa Raguweli w'i Ekibatani mu Bumedi atukwa n'umwe mu nshoreke za se wiwe, yamuhora ko yari yarashingiwe ku bagabo 7, maze shetani mbi yitwa Asimode ikaza irabica batararangurana nawe amabanga yabubatse nk'uko bigirirwa abagore. Umukobwa Sara yarasuzuguritse gusumba umukobwa atanze umutwaro. Kubera iki? Wewe bamubengera mu ibanga atarana presenti wabo, mugabo wewe baraza bakarya bakanwa bakamukwa, bikarangira wa mugabo ahambwe nk'uko ibyo kurya bariye kuri dote yiwe babitwaye muri toilette, agapfira imbere y'umugore, umugabo umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nguyo nshoreke yamubwira iti, ni wowe wica abagabo bawe, yagirijwe ubwicanyi ko ari wabanigira mu buriri. Ngo rero umaze gushingirwa ku bagabo 7, none muri bo nta numwe witirirwa. Ngo ni kuki udukubita uduhora abagabo bawe bapfuye? Bisigura ko Sara yarageze igihe akagira inzigo, akagira ishara, akagira umubabaro, akaja gutukagura inshoreke ziwe. Abandi bagore murabye nka Rakele, mukaraba nka Leya, bagore ba Yakobo, iyo abonye Rakele atagaye yacakira inshoreke yiwe akayiha Yakobo, kuko nawe Rakele yari ingumba, Yakobo yari ahari. Mugabo Sara wewe siningumba zisanzwe, siningumba busanzwe, ahubwo n'umugabo wiwe no guhwerera hwereye. Umuvumo biramenyekana mu Bumedi bwose. Sara arababara, aja gutukagura. We yarazi ko atacaha yagirizwa, yarazi ko ataroga aticana, arikeka atingira n'inshoreke zibikora. None ko atamusaza we atamwene wabo, ko atase wabo, yikeka inshoreke ziwe. Hari igihe tuza dupfa urupfu n'imvana bikajana. Ngo n'abagenzi twagendanye, ngo n'uwo twaryamanye ubwa mbere, ni koko kuba mwaryamanye ubwa mbere ashobora kugukoza isoni, akaguteza icaniro, agahora ateza impanuka abahungu baza kukuresha. Canke kwa kuntu utamwikuyemo yaguhemukiye ukagumana umubabaro wiwe, ukaguma umubona mu ndoto, agaca atangira umwuka we ukaza kugwanya abahungu baza kukuresha. Ariko ibyo ntibihagije, sibyo?
ngo nubahambye umviriza yanshoreke yasari ngene mubwira ubu n'umukobwa w'umwamikazi ngo nubahambye ntukigere ubona umuhungu cyangwa umukobwa ubyaye amututse ubugumba no gukenyuka ngo kuri uyo munsi yuzura agahinda Sara mu mutima ararira. Hari urumva iruhande yo kubura abagabo n'inshoreke yiwe iramututse iramusuzuguye iramubwira turagapfuta ryaye uragapfuta asuye no kurongorwa ntuzokigere uronka umwana w'umuhungu. Kuri uyo munsi agira agahinda ararira ngo araheza aduga mu cyumba cya se kiri hejuru ashaka kwimanika. Hanyuma ariyumvira avuga ati ntirikabe ko botuka dawe bamubwira bati wari ufise umukobwa w'ikinege wakunda cyane none yarimanitse abitewe n'ibyago. No kuvuga ko igisuzuguro ku muryango acigeretse ko wenyine. Banza uce bugufi ureke ko urupfu n'imfane bijyana uzube wewe ntuvuge ngo abarotsi ngwiki ubundi twirukana abarotsi tuzibira ibyanzo cyangwa ibihengeri abarozi baziramwo mugora twatura amaraso ya Kristo tukihana ibyaha byose kandi tukitandukanya n'ubugome tukizera Imana mu ijambo ryayo kandi tukizera ibitangaza ikora ku buryo bw'umwihariko tukareka kuyijyajyanya mu byiduhaye tukayisubiriza mu nkoko n'umutima ukunze n'ibiganza bitonganutse. Ngo nobashungururiye ikuzimu dawe mu busaza bwiwe yuzuye intuntu yase kubabaza se yamubyaye ubaha so amategeko 5 cyangwa ibyagezwe 5 na nyoko ubone kurambira mu gihugu witeka yaguhaye gutunganiramo. Ngo ibyombera byo ni ukutimanika ahubwo ngira nsaba umukama nipfire simbe ncumva nuko mu buzima bwanje. Byumvikana ko hari urupfu rwagenewe intungane, hari urupfu rwagenewe abubaha Imana nigwa hisemo. Urupfu rwagenewe abubaha Imana uyu munsi mwisi y'umwuka bigaragaza ko ari kwa kwirinda icyaha. Ntucumurira abandi bariko baracumura, ntugokera abandi bariko baragoka, niwiheburira abandi bafitiye ubwoba. Ureme wubaka icyizere muri wewe. Pawulo Abatesalonika 1:5 mu barogamire yandikiye abakristo b'Abatesalonika 1:5 umurongo wa 10 bavuze ngo musenge ubudasiba kandi mugira umwete wo kugira ukuzamura amashimwe muyazamurira Imana kandi nacyagiye ugishonje wizere ko yagaburiye abandi, wizere ko yateturuye Isahaki nawe ushobora kuguteturura. ngo niho rero yacazamurira isengesho ngo muri ako kanya nyene akivuruganya ibitekerezo byiwe. Umugabo yitwa Yakobo yigeze kuvuruganya ibitekerezo byiwe, izina Yakobo ryaramuhamye akagumana ibivumo, imikoshi, ukwibwa, kunyanganywa, ukurenganya. Mu nshuro 10 zose amaze kurenganya sinzi inshuro maze kubengwa n'inshuro maze kunyagwa imigisha ukagira inyatsi cyangwa inshuro ugendana amagara make inshuro ugira uruhombo. Ariko ngo yariyongera ajabutsa abagore biwe n'amatongo yiwe ngo aragaruka mu gitara ca Yaboti aganira n'Imana. Umareka araza baranigana amuhindura izina amuvuga ati ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi. Umuvumo yaravise ryari izina aho nyene agira igikundiro Esawu azozanayo n'ingabo 400 ahambwira ati mwana wa mama ntaco woma mfise byose genda wigarurira ko karere. Yarafise ubwoba bw'uko agiye guhura na mwene wawe. Yanateguye ko aje kumuha abagore bose akamuncereke dose akamuha iki akamuha amatungo akagira iki mugaba mureke ntamwice. Agira ati byawe ndabikoze ko Imana yarametse agira igikundiro. Sara nawe aravuze ngo icyo makaba ari wowe unyicira basi. Imana iziduteze ikavuga ati murarushe ngwino mu bugingo bwayo ntibutakare ariko niyawe ubugingo bwanje bwotakara. Imana iravuga ngo ko amaze kuzimbera nje nukiyaguye. Dawudi Imana yarigeze gukora ikosa Dawudi. Imana ati Dawudi wasuye gukora amakosa nkaya. Avuga ati sawa mu bihano 3 icyambere kijanye no mubiri gira inzara ndaguteze ikigoyi imisi 3 yonyene abene guga abanyisraeli bapfe nutashikirwa nta kibazo. Dawudi atoya ikigoyi ndacaza. Imana avuga ati sawa ndaguteza intambara Abafilisiti bagutere sibyo, Abanyedomu bagutere sibyo, Abamowabu bagutere, Abahamoni bagutere, Jesse ngutabara urigwanira. Navuga ati kuko nigwaniye notsinda n'intambara ndayase nkota ndayase. Iravuga ati sawa aho niki iravuga ati sawa ndaguteza iki ndaguteza iki ingwara icyoherezo ikiza. Dawudi aravuga ati nokuri Imana ibyo bihano byose uko ari 3 reka nkwiganire ndakubwire ko ibyo nakoze ari intege nke zanje kuko namawe mu byari wasamiye.
abanje kwemera ukuri kwivuka ryiwe ku buzima bwiwe. Ntiyagaze ko ngo ni umukatolika woman, wa mukatolika man, wa mupentekote man. Ntiyirasi idini, ntiyirasi ivukiro. Navukiye muri Sunday school. Yemeye intege nke ziwe. Avuga ati yamara nimba intege nke zanje mawe ubizi ko mu byari wasamiye nimba nzisumbwa, ndavuze bisumba, nzirutwa, birutwa pana biruta, nzirutwa nimba bazizawe, no kuvuga nimba imbabazi zawe ziri hasi ari dukeye gusumba ibi byaha byanje, nimba uburemere bw'urukundo rwawe, uremere bw'impuhwe byawe byaheze bisumbwa n'ibi byanakoze, Mana nta kundi nunyicire ngo iwawe. Sinja kugwa mu minwe y'umuntu n'umwe, sinja gupfa nanabi, nyice kandi ubwoko bwawe bureke n'icyo nacumuye. Umugabo yisobanukiye Imana ati ngunda abantu nkawe, shaka abantu bafise umutima nguwo. Mbonye umuntu afise umutima nk'uwo shaka, mutima utihagararako, mutima utidadira, mutima umenya impuhwe z'Imana, mutima umenya urukundo rw'Imana. Sara arabyatura ngo ubu rero mpindukiriye iwawe Mukama, kandi ni wowe nerekeje ka maso yanjye. Icyo amaso yacu abona, aya maso abona ndashaje, ndi mugufi, mfise uruherehere, mfise ubwirabure, ugatangura kuja kwiba, ugatangura kurondera gusambana ngo urondere mukorokoto. Urumva mukorokoshore niko tuyita. Ukagomba kwihindura ibintu, nawe nturi umuzirazuba, ejo hari igihe uzogira ikirakacu gukorera ku izuba ugatangura ukamyoka ibi ngabirira biratukura birera, ugasigara ufise amabara nk'ay'imparage, amabara nk'ay'imparage. Wihoye kubwirabure bwawe ko arico gikundiro cyawe, niyo karite yawe, niyo karifikasiyo yawe, nibwo budahangarwa bw'Imana muri wewe. Ni melanine. Mwa melanine uzokora iki ngo uyomore uyikure muri wewe? Melanine uzokora iki ngo uyomore uyikure muri wewe? Nusanga wisize amavuta ari keretse ufise allergique, namwe nesangiye kuveko. Kwa ubuzima mubwirizwa kwitegurira. Imana iyo tubwira ingene izo dukizi tubwira ati raba sokora Ibrahimu na Sara ingene amabuye, ibingo by'amabuye nababaza kuyego. Urike wowe uzokora ku buryo Imana ishobora kuguha umugisha ubanje kuja kwanama ku musozi. Natangajwe n'umugisha Imana yahaye, umugisha Imana yahaye Mungu yitwa Yefuta, umugabo yitwa Yefuta mu gitabo cy'Abacamanza 11. Uko yari yavutse ari ikibyago, baramuta baramwirukana aragenda. Uko yagiye bumva ingene yubatse igisirikari yari kandi yajanye n'abantu b'amadeni, abantu b'abanywarumogi. Ahujya kwa Dawudi ngo maze abahamoni baramutera, baratera biwawe. Ngo mva ingene yakomeye baja kumusaba ko yoza kubagwanirira. Ngo arabasezeranije ati nimumbwire ko nintsinda muzoca mungira umutware wanyu, atego turabigusezeraniye. Ngo ajaja gupfuka amabwira Imana ati kizoseruka mwirembo bwa mbere kusanganira natsinze, nzokigushikanira kibi gitambo cawe. Nabapfinze mwe muri ko muri imiri gicaniro c'Imana. Yafise umukobwa umwe w'ikinege, Bibiliya ni namuvuga izina. Umukobwa yumva sarika rivuga intsinzi, icyo yakoze ni gikagenda gusanganira se. Sabonagiza agahinda ati mukobwa wanje habuze n'inyamaswa n'indogobwe araburiki, ariko nawe yarazi ko indogobwe n'inyamaswa aribyo biza kumusanganira. Hari ahantu dutakariza ubwenge, kandi nitubura ubwenge Imana iratureka tudiwe n'urupfu. Hari ahantu dutakariza ubwenge kwera imibabaro, gisokuru kibi, imivumo, imikoshi, ivuka ryacu. Yefuta niwe yari yasezeranye nabi, Imana iricecekera. Reka gusezerana Imana ndapfuye ndagiryo watuye bikubako. Ryo watuye niwe wewe, ryo wizeye ni ryo wewe. Yefuta cyabaye n'ingiki. Yefuta Imana iramwihweza, ndavuga ati Yefuta wanje reka nicecekere ndabikoze ubwenge. Akibona umukobwa waje atamaza, yari yasezeranye n'Imana ko izoza kumusanganira arico azoyiha. Niyibuka ko Imana yari yaramaze kuvuga ngo kiretse umunyamowabu asenga Kemoshi nibo bonyene batanga abana babo kwibimaze. Umuntu yari gutanga kwikimaze
kuko byari byabaye guhera kuri Burahimu. Yefuta ni wo mu gihe cy'abacamanza, ni hagati ya Yozuwe nande na Samuel wa mbere. Ni mu gihe Israeli abaho mu burushi kubera Yozuwe atamutumwa atamuntu asigaye ahagarariye Imana yasitse. Yarigira yavuze ati mw'abantu b'intagondwa mwebwe nindeye kubaha Imana n'ingene nzibiruhisha, n'ingene nzibikomeye bisaba ubudahangarwa bisaba kubaha Imana. Yagiye ati je n'inzu yanjye dusisemo gukurikira Imana, bamushaka kurikira Imana nzohakurya Mesopotamiya. Birabasha. Yozuwe yasize imivumo myinshi muri Israeli. Muraba urupfu rw'abana ba Mikali, muraba abagidiyoni, muraba inzara yateye muri Israeli, no muvumo wa Yozuwe. Muraba guhamba imfura n'ubuheta kwa Hereye munyabetelehemu, ni mivumo ya Yozuwe kubera yagende yatura ibintu biremereye. Cyo gituma Yozuwe agiranya Kristo, kandi Kristo yaravuze ngo uzocumura ku mwana w'umuntu azobabarirwa, mugabo uzocura ku mutima w'Imana biramuraba. Icyo kitiwe Yefuta niyamenye isezerano ko igihe cyo kwa Burahimu yajyanye umwana wawe Izahaki, yamusabwe n'Imana ku musozi wa Moriya, ariko ngo hatse imfizi y'intama yerera. Hari ikindi kimazi yari gutanga, umwana we ntawera. Abona umukobwa abona sarijiriwe ati dawe uko nje gusanganira watsinze numva muri ko murivuga, ni jewe nimye akanyamuneza umutima wawe ati mwana wanje nasezerana n'Imana ko ikizoza ko ndaba cyose nzokishikanira, none ko Imana igiye kunyica kubera nubahuka kugutanga. Umwana avuga ati papa amezi 3 gusa imisi 90 iyo kuririra ubukumi bwanje no gusezera abagenzi banje, uheze unambe mwere Imana iguhe kuramba wowe papa. Mwumva abakobwa waniwe mu Kristo uyu munsi uko dukobwa na mutima w'Imana tukaba abageni ba Kristo. Nubudafatira ku kantu kagaragara kagiye gusherehisa umubiri wiwe ngo ameneshe ibanga abantu. Nicyo twigisha abacamanza 11. Umukobwa arawera aragenda. Hari ibyo bizosaba ko muheba, hari itabi, hari urumogi, hari inzoga, hari ubuhutu bw'imenerezo, hari ubushatsi bumeze ukuntu bizosabwa ko muheba mukaba mwebwe. Mudakoze impanuka abantu waba mukogwe n'isoni zo gutakaza ababizeye. Ibi birakuraba nanje birandaba, n'abakozi b'Imana ibi birabaraba. Hari banga mwamenye kuri ku ijambo ry'Imana kuratakara mu bibirepfe, mugahora muri twatundi tutakaza umugisha ku bwayo. Hari n'abakobwa mwatumye abahungu batakaza imigisha, n'abango mwatumye abakobwa batakaza imigisha. Abakristo mwisabanukiwe. Alo Yefuta aramutamba, mukobwa avuga ati namba ndeka ngenda ngira ikimazi. Ngo Yefuta ni warafisikosa zari intege ziwe. So isi burya Yefuta represent isi. Isi ishobora kutunaniza tukirengagiza cyangwa tukayoberwa ahari ubutabazi bwacu. Yefuta ari gutsinda nawe yari yagize ikosa mu gusezera une fois res, 2 fois res, 3 fois casse, une fois passe, 2 fois res, 3 fois casse. Nukuvuga Imana yararetse Yefuta araja mu ishamba. Yefuta ntiyapfukamira Imana kwe mutabara, ariko Imana irihangana kubera yahohotewe ija kudiringa n'abamutaye ibateza intambara badashoboye kwivuna. Bumva imbaraga za Yefuta, kandi Yefuta yakomeje akivanga n'abanywarumoke. Muzobaze amateka yiwe. Urumva ko Imana rya mbere irirekeye, burya natwe rya mbere yaraturetse iratwimana mbwa nitwikangura. Irya kabiri arapfukama arayisezeranira, imureka ko amugira imbabazi iramuha intsinzi. Asezerana nabi Imana iramwicecekera iramuha intsinzi, kuko ubundi Imana ntiyari kwemera ko asezerana gutamba umukobwa wiwe. Niyikangura ariko araza, ntiyabona ubwiza bw'umukobwa we, ntiyabona icyo azovamo. Imana irirekera. Irya gatatu umukobwa we waratura ati ndeka dawe nihwerere. Imana ivuga ati nta kundi tuwofuwa kasi. Hari abacu batakari ibyacu twazimije, hari amahirwe, hari ingo, hari igikundiro ibyo twarabitakaje kukubera iki kutamenya icyo Imana yakoze. Nibyo ngarutse kuri Kareba. Nimba Imana yari yarabwiye Burahimu ati nzane Mungu wa Isahaki w'ikinege, Burahimu agateye intambwe ati siniteranya ku Mana yanjye akamutwara. Imana ikavuga ati nari kukugerageza, mugabo hari iyindi mfizi y'intama.
kubera ko nanjye nemera guhwera, kubera ko nemera gusazira mu bukobwa, kubera ko nemera gusazana ubugumba. No, hari icyo Imana yotanga nawe bara umuvumo ndiko, kuko Imana hari kubera intege nke yabonye za Burayimu nande nagaye. Murazi ko yari imaze imyaka 13 itavugana na Burayimu, akayakira nk'umushyitsi kamusezeranya ngo Isaac, muga Imana ikakabika. Barababwiye ngo Imana nta nzigo, nagamba bwije ukuri Imana nta nzigo ku munyabyaha yihanye, muga Imana iri nzigo ku munyabyaha atari yihanye. Burayimu yabonye Imana izi Burayimu tuganemera nditunganye gose, haci imyaka 13, haci imyaka 13 atavugana nayo. Yabyariye Ismaili, Imana ndimuzi kabona ibyahi, kabona bagayi bakoma induru bamanitse amaboko ari ati itsinzyani itsinzige. Erega Imana zitwita ngo turi inzige, mwivyo agiye mu jungura ngo ngasanga bene Adamu bose bameze nk'inzige. Itsinzyane ziva he? Agati Imana ya Burayimu ati none nawumiwe, nabo naremye ko bavuga Burayimu, tabagwa ngo umuhungu wawe azotungwa n'ishamba, azotungwa n'ikimuga, azobaho kandi azokomera. Inzira kuri imigisha nk'uku, mugabo umugisha w'ubudahangagwa, umwe duhererwa no ku musozi wa muri inkota ikatugarukira ku muriro ukatugarukirako. Kwizigira Imana. Burayimu araceceka yigendanira n'Imana, niyakubita inkoro muzorabe nta kindi gicaniro yacanye. Imana arinze kongera kumusaba mu byo by'inkwezi mu gitabo cy'Itanguriro 17. Kandi kare yaragenda Petero avuye gutsinda umutware wa Sodoma n'uwa Gomora, akamenya Melkisedeki umwami w'i Salemu, umuhisha w'umugisha, umukate n'umuvinyu, icyacumi. Yakanirwa yibere musi y'igiti cimuki, akavuga ati reka nonje kugira urwibutso. Mugabo sinahaba uwo munsi ko Imana ije ikikangura kubera kino yitambira igitambo c'amashimwe. Mbabwije ukuri no mu gacerere k'Imana ibiri kirakora, mukomeze mutungane rwose, mubone kwera no kwezwa. Sara rero ngo databuja we urazi ko nsyoroye, ata mugabo numwe arantesha ibanga. Sara banje kwishingira intahe, suzumura mu mutima wako wishingira intahe ngo muri iki gihugu nazanyemo kugirwa imbohe, sinatukishije izina ryanje habe n'irya dawe. Sara ashingiye nawe ubusugi bwiwe, ashingiye nawe ubukobwa bwiwe, ashingiye nawe ibiganza byiwe, ashingiye nawe uruhanga rwiwe, ngo nta mwene wabo wa hafi cyane umuntu w'inshuti afise kugira ngo nigumye nzomubere umugore. Yeretse Imana ugukeanirwa kwiwe, yeretse Imana ugukeanirwa kwiwe, ereka Imana ugukeanirwa kwawe, sibyo? Ngo ko abagabo 7 narose bamaze gupfa, no bandanya kubaho kubera iki? Ereka Imana ibituntu by'umutima wawe, wongera ubivuge, byature. Nutabivuga biratonumira mu mutima wawe, ejo avesiraza, ejo uraturubura, ejo urakura impunzi, ejo urigira indaya, ejo n'umugabo asefura avuga uti upfuma ntera inda nkazorera umwana. Mugwize ibitsira, mugweze bene Zazeri. Ariko ni waba udashimye kunyica, Mukama niwumvirira ibitutsi nuko. Iri ni nk'irya jambo Kristo yavugira i Getsemani, ngo nibe nk'uko ushaka, nibe nk'uko ubishaka. Nimba utabishaka kumva, nkora kwiki igitutsi papa, nawe ubwira Imana uti nimba udashaka ko nturubora, ko ndangirika, ko maramara, ko birangira, ko nsaza no bukumi bwanje ko ngiriki, nkora kwiki igitutsi papa. Twese dusaba Imana dukure kw'ibitutsi, iki gicaniro kitwerere mu izina rya Yesu Kristo, amina. Yongera avuga ndasozereye, sinenzi ko ngenzi no hose. Shalom, narabajije sinishyuwe, ndakwishyuye mu izina rya Yesu Kristo, kandi nabasabye mu mbabarire. Ubundi yaba mwakurikirana inyigisho muba mumvutiye nitaramaze imisago yirwe, kandi nagwaye kugwa. Iyo ngwara ukuguru ntimwabimenye, iyo ngwara umugongo ntimwabimenye, iyo ngwara kumbura umutwe kuko nigihima kimatanya n'izose. Nico gituma Bibiliya ibwira Yozuwe muri Yozuwe ngo akira amategeko yanje yazingire mu izose ryawe, ntuhengamire iburyo canke ibubafu. Burya nagumye nibaza Imana ko nayicimuyeko. Nuko rero aravuga ngo nibinci intege, amaje no kuvuga nibimuci intege kubaza natarishyurwa, arishyuwe kandi muhumure. Nasi nabatuye ko imigisha yanyu mwese, naho nayibatura mu izina, numve ko Imana iri kirayibaha, kandi naho nyene ngiye kuza rwose no kuri musabire, no kuri ndasabye Imana nizose ko ntwari twitsokoze, no kuri ndayemereye ko nzorya ko nabonye ko zishobora kuba ari neza. Ariko nimba ifise pièce de rechange izimi izamanere,
Jewe imeko naho nzoba ndyamye mu gitanda ko kanyuma nzasama nkavuga kandi abantu bagaheza. Nukuri Imana ndakwisabiye uwo mugisha. Nyagora ku ngoma singusabye ama etage, singusabye ama V8, urama ibinkwiriye umpa agasago gato yuko kwiberamo ko kazoba kangana kose. Gusa sinzo kwigere mboraho nakirira abakristo bawe. Kandi ibyo kurya bimagije nduzome guhorana ibimasambaga nka bimwe byo kwa Salomo. Oya, jewe nukuri pe uzome kutabura amazi yo kunwa n'ibyo kurya ngahurira abangendeye cyangwa umushishito wanje usabye. Hama ibisigaye mugabo icyo ngusabye kiri hejuru ya byose. Mana ugurura akanwa kanje uzowukoze, ubwonko bwanje bushire mu ijambo ryawe. Nigize igitambo ku gicaniro cy'ubutabazi, ubwoko bwawe ntibuzokwigere bubura igikenewe kugira ngo bahabwe imigisha y'ubwoko bwose. Ntihakagire ubuzozi wawe wacitse ku icumu, bahe ya migisha y'ubwoko bwose ubahe kuranirirwa kuri iyi si. Bimwe waba ba Pawulo ntibatinye urupfu, bimwe waba ba Petero ntibatinye urupfu, bimwe waba ba Stefano ntibatinye urupfu. Biduwe ntidutinye inzara, biduwe ntidutinye amakuba, kandi udutabare kuko ugaragara nk'Imana yuko zigitangaza. Yabajije ngo Shalom, narabajije sineshowe ariko nibinci intege, warakoze kudacika intege. Hama jewe ndose fone vuba nasanze inyigisho igezweho, wow, kandi iriko ifasha benshi, wow, ariyo gutanga icyacu. Niho twari tugeze mu ijambo ry'Imana sikino nadutse. Burya inyigisho yaje atutanguye izamu ryo guhindurirwa izina bishingiye mu gusoma Bibiliya dukozako. Kandi ninyigisha duhaye naye naribaza imyaka 3 nigisha naye ngizo vise burya hariho nizo mutararonka ni nyinshi. Mavanga kogwa nizo ni kuko zuzura ari nyinshi. Mbere ngiye gufata igihe cyo kubatura kwimigisha cyane sibyo no kubaganiriza inbox ku buryo nza ndabarungikira naye. So utarayishinga yishinge. Nigire kuri zina uvuga uti kiwakoreye umuntu nanje ngiye kwigira ko muhigo. None turi mu cakane cy'imisi 40 nabinjiye no musi mu byumve kandi mushike mwatura ibintu 12 mukeneye ko Mana. Naho no bibubutsa hasigaye amasaha 2 cyangwa 3 cyangwa isaha imwe. Ngo saa 6 z'ijoro igera itariki 31 ntuzobure kubyatura ku buzima bwawe. Kuko uri mu muvukano wabigenewe uzobihabwa. So yarirutse arondera inzu mubamo ucuvuka ugira 10 ubutunzi bwiwe n'ubwawe. Iyo mpamvu Kristo yavuze ngo batanguye saa 11 saa 9 saa 3 singi mwese yamuhaye impembe kwiranye nawe. Ko ni mudake yaneko. Ngo niyo gutanga icya 10 nashaka kubabaza mbe nk'ubu ndose 2450 ngaca nanga icya 10 cy'amajana 5 nari gutanga amajana 50 hari cyo byonona abanacho byonona mugabo si cya 10 no uravuga uti nanze cya 10 ucutanga ayo majana 5 wavuga uti nanze cya 10 cy'amajana 50 kuko icya 10 nikiba gikeka n'ikibacisha nugikura ko kandi ucungerako aya majana 5 asigaye na kabuto kugira ngo Imana mushobora byose inkirizira ibiganza byanje bihore bironka kandi bihore bitanga. Imuzo kwigere musaba kuronka gusa kuko iminwe itanga niyiba hejuru y'isaba. Icyo si gifaransa muracumba gisubiremo ucugira analize cyubibona. Icyo nacishuye naco byonona mugabo kajya gashishiro kijya watura uvuga uti mukamaje we runaka ndakugerageresheje kimwe muri 10 nico bitagashishiro ngusabye ngo ibi nibi ngaka nakabuto nimbuto bushize ahatagera umuswa ahandi abo mugisha no mugwiza atabe imivumo atabibungwe. Urabyumva nawe ko ahubwo amajana 5 uburengeje ko aya mahera 50 uburengeje ko ashobora kuba imbuto y'igikundiro cyawe cyangwa ibindi bwiza n'ibyishimo ugiye kuronka mu buzima bwawe. Ya majana 50 nayo agaca kura hibyonye ya makarande ya mivumo ya mikoshi cyo gituma icya 10 imbuto umuhigo iki ibyo bintu biratandukanye. Hari umushitsi nahaye invitation yambwiye ngo ashaka kumbaza ibibazo nabwo nzoze kubimbariza kuri kamera. Ejo rero nzomwakira kandi nibaza ko mwahizagiwe mu kiganiro nagiranye n'umukozi w'Imana asenga mu idini rya Well Life of Church, Well Life ubuzima bwiza apana usagutse Well Life of Church. Bon mucyongereza niho naritahuye muga mu kirundi pe byangoye kuko ndarisubira nuko nibaza ko mwahezagiwe cyane kuko yavuga ikibazo byarafise cyari ngo ni gute umukristo
yogira imigisha akayihagararamo akayibamo bikomotse mu masengesho. Ikindi mu gihe cya 10 ndagihaye umukene ryobyo biragira ikimazi imbere y'Imana oya ubikoze uko ubyumva ntubikoze uko Imana yabitegetse. Hari umuvumo w'igitabo cy'amategeko cyangwa ibyagezwe igihano cya 16 cyo gufata icya 10 ntigihabwa umukene kuko icya 10 gishyira ahantu ari inzu y'ububiko. Umukene ntibisigura inzu y'ububiko kuko hari abakene b'abarozi, abakene b'abasambanyira, abakene b'ababeshya, abakene b'iki. Hariho umukene. Reka ndababwira ikintu kimwe, muzi ibintu mu byitondere. Ubundi iyo mufise umukozi w'Imana bayoboye cyane Imana yahaye ubutware bwo gucana igicaniro muzamushira kwimwe muzobikora uko nyene mu byubahiriza. Ndababwira impamvu ni isoko ryanyu ry'umugisha kuko harimo no kubaha no guca bugufi. Kuko hari igihe uri umuntu w'igihanga ngo uri umumiliyoneri karabuti nk'akagore nk'akarya kindushe kirehera kurya kagufi ya kurya reka ugaca ugenda uti reka nakona kukayitwara abakene mwese imfubyi mwese nimuze ukabiyege ni byiza muga hari icyo bitazogufasha kuko ujya mugisha naho tukwatura imibege ntibazokwaturako kuko turawatura aho twari dupfukamye Imana yakura ibisubizo by'ibibazo wowe ufise. Hama ikindi nacyo hari umuntu ukavuga ngo wari uhaze uno munsi jareka cyangwa sinzi icyo bari bapfuye n'Imana irakukudihira kukutuzanira baza basubiriza mu nkoko imivumo ibyo mubahaye muga n'igikundi iyo cyaciye mu minwe mukozi w'Imana kubera iki wowe uragitanga uti ngiki ni cya 10 ngakana kimwe n'iki icyakureka kwatura ati Imana ngukure ku ibyo nyigirene ubitwara uko nyene hahanda bitwara wongera guhezagirwa n'abo bakristo kuko aravuga ati uwo n'umuvukano wagize ibi n'ibi icyo ciza ubundi so kuvuga ngo unyegera bwishi n'ibyimwe ariko kibiri kirazamura ikivi. Ndaje kubabwira akantu kamwe sibyo kandi nikabashavutse. Okay, ubundi umworo Kristo Yezu Yuda ngo aravuze ngo aya mavuta ngo asiyonane ngaha ngo yafashije aboro benshi. Kristo ababwiye ataboro muzogumana n'abakene ariko yakoze igisumba ibindi ni mwunguwe kuko niho muzozana babana nukuvuga we nugenda ku gatwe kawe hari ukuntu iyo ugiye nk'umuvukano je n'umura ndabiye tugiye nko mu bitaro ni gake tutagenda turose nk'abanywanyi dushaka gufasha abantu 200 tukaronka abanywanyi 100 canke 50 canke barenga kuko nabagoma bazana abandi bukebuke kubera iki baravuga ati umuvukano nukora iki mugiye uri umuntu umwe bavuga ati no muntu Imana yarayezagiye mu ijoro none nawe aje kugira iki muga muvukano bavuga kandi bagace barongera ijambo ry'Imana gusumba bimwe mwabagaburira. So nimwe n'ubu butumwa Imana itanga iyo abakozi bakavuga ati ni munzu y'ububiko bwanje ayi Imana ajize ijambo muzoba muri ko muragirane muradekonera Imana muragisha umuryango kandi muzofatwa n'umuvumo ubwibone ubwibone nibwo bwamanuye shetani narabwiye yuko ubwibone ntibwamumanuye direct aho icamumaniye n'ubwenge yagize bwo guhagarara atagenewe guhagarara agomba kwakira ibyo atagenewe kwakira kuko yashaka amashini. Nawe rero ugombye kwakira ibyo umva bakundi wa mukama mwemere ko Imana izisasa amavuta yayo ku bakozi bayo kandi mwemere ko ariko yabishatse. Hari bamwe yahaye kuvuga mu ndimi abandi kwigisha abandi kuba abandi mu byemero ko nyene nukuvuga wowe ucyubukoze iyo uye tuvuze tuti tuyitegurira ibikorwa by'urukundo wavuga uti reka jana urashyira icya 10 cyangwa ishikanwa ryanje mugisha tukwipfurije no bimfa gusa kuko n'uburyo bw'uko babago barashonje badodora ahandi bataronka ibyo kurya gusa baronka n'ijambo ry'Imana mugabo ubwo bwiyuka pfumbatisha umwo arakubwira ngo Imana iguhezagire koko nato kuvuma mugabo hari ikindi kintu ujya kwiyunga kwambara uniforme guhura bifise agaciro bisica byubaka bavuga ati abantu ngomba kubamenya menye n'ibyo bakora mirogera ugasanga nibwo buryo bwiza bwo kwaguka kwacu. None rero icya 10 oya ntuzogipfumbatisha umworo uramuhishikanwa yagenewe icya 10 uragishiraho cyagenewe kandi bakwipfuriza imigisha nawe wagenewe uheze ukugwe ko ibyo byonye ngwikini iyo utanze icicumi mu rusengero canke ahandi ntushime kwivuga izina byo hari cyo byica no bwibone. Hariho n'undi mu Kristo yavuze wewe namwishyuye mu majambo naringi Isaraye sinavuga ashobora kubyumva byumve ko impamvu namwishyuye mu majambo ko muri yo ndamwishyura muri audio nashaka ne kumwishyura ku buryo buramvuye yarabajije ngo mbega ngo ibyo byo muri ko murakora ngo birantangaza ngo ni ngombwa ngo cya 10 na cyambona ko afise umwuka wishari kubera inaye ziriko zirashingwa
niyo mpamvu namwishyuye muri message nsa n'umushinyagurije mugabo nagombye kumutakaza ngo mbega ibiryo ariko amenye ko ari umuntu w'umunyeshari ni umunyeshari kandi afise ni umuntu w'umuka w'idini birenze kuko hari imvugo y'umuntu igaragaza kwangiriza umunezero w'undi muntu wangiriza inaye y'umuntu nkande nta kindi cyatumye abikora naje nabigije ndabwira ngo natanze icya 10 nani icya 10 mbese hoho mwibaza yuko iyo uganiye n'umuntu ugira bitanga itangazo aza gushima Imana kubwiye amukoreye ibyo n'uburenganzira bwiwe mugabo icya 10 kugitanga ntiyandikira neta sindi umwigisha w'ijambo ry'Imana ryayo ikosa bakoze niri imitwaro yanyu ni muyindemeka nuko gusa nawe Kristo ndayiremeka nanje je nawe mfa nikoreye nta mutwaro wanyu numwe nikoreye ndayizana ku gicaniro muze kumvira igisengesho rya sasa z'ijoro igicaniro twagize inkubi imitwaro yanyu yose muri ku kwezi kwa11 nagibabwije ukuri nakoporenga guma tsungurutsa nkereka Imana nufise amaso yose ijana kujana tora raba ibi nani byo nosoma ni birebire hari ibyo nabanshoboye gusoma none muri abantu barenga 15 kandi ndazi ko beshi mwishugwa Nuwa nirizinu ralibona ibi byose tora ngaca nsesangura timuzorambirwe no kwandika nimba ari telefone curi ni nkuko utoyisangamo ikindi gitera soni yawe ubwo butumwa rano umwana yavuga ngo ace kurabamwo video ngo ayitore cyo kunda kweki mutemera kw'Imana ari Imana y'ubwenge inaralibonye Imana y'amahame Imana ikorera muri strategy sibyo ikorera muri strategy ndikorera muri magie iri strategique niri magique utwo tuntu tubiri mu tutandukanye muzoba mubohotse aravuga ngo none ngo birarakuwe ngo ko nawe aravuze ngo je natanze cyacu no kandi je namuntu nandika izina giwe ngo watanze cyacu no aranyandikira inbox akama message agatanga ishishiro giwe ati jewe runaka ngirageresheje Imana kimwe muri 10 niko byagenda ku musozi wa Ebali kandi abatabikoza bacecetse niko byagenda ku musozi wa Garizima ya Musori amategeko 27 cyangwa ibyagezwe nukuvuga niko byagenda ku musozi wa Garizima bahezagira umwe wese n'izina ryiwe bamaho hari igicaniro c'imigisha mugabo Hebali bagirana bavuga ngo muri rusange muravuma ntibarinda kuza gutora mwebwe mutagize ibi nibi iyo mivumo wapfa kwiyumvira Hebali gusika kubako none ko mutabyumva abana b'isi barakanura bazigura ku icupa bakagira sante ngatwe bw'ubushinzi na ababyimbye umutima butuza bukaduga nyene amatama kabwi nawe wahora wigisha uradekonye nije nabivuze ko Imana avuze ngo nijye uzimbura ukabona mikuru uzoyivunje mu mafaranga uyajana niyari kibwira abanyisirayeli nibari bakikoresha amashekeri aro nisami c'Imana yanditse simo bahobeshwa n'akanwa kawe never jamais and plus jamais yabana ari gukorera gushima ndabizi ibyo no kwigishije mbabwije ukuri nzi guhinyanyura ubuntu bwishi butwenza abagome bagatwenga butwenza abasamazi bagatwenga andi n'umugore w'Imana mudakina nana avuga ati ngira nige kwigana abantu jewe ndabigane nkabakinira comedy ndabizi ko amafaranga mwo yazana Nawagirisha siporo zinda mugatwenga maranga mutima ya nyakajabona nimubareke bashinga intare aravuga ngo rero ngo ibyo bintu byananiye gusobanukirwa naciye ndamubwirane namwishyuye muri message ndamubwirane nta kibazo bikora uko ubyumva kujya wahora ubikora bari kubikora kuko hari ikintu yari yashizemo bigaragara ko agitangira mu ibanga ngo yaciye avuga ngo uko birira avuga ngo ucyuko koko kuryo gutanga unsuko wafune kubimenye mwari henze gose nari mukisa twayicacuma gishijanye mu nzu y'ububiko hari umwe rero hari umuntu Imana yasize sibyo arashikanye ashize kwishishiro giwe nibaganira erokana ana yagiye mu isengero erokana riye he kumwe na he bariko bagiriki baraganiriye amwatuye ko umugisha yakiri imitwaro yiwe amwipfurije umugisha sibyo abwatigera n'amahoro ana yagarutse kubivugira ku mugaragaro nije wa mugore
mureke gufite inatane ry'umwuka. Udatahura ubonye mugenzi wawe inayo yo ntivogerwa, ntuzokwigere winjira mu nayo y'umuntu, kuko nta muntu yoshobora gukura ko umunwa ngo avuga ibyo Uwiteka yamukoreye kiretse Imana yo mu ijuru imwuguruye umutima. Umuntu ashingiye inayo Imana aba yamaze kuba mu rugenzo, aba yamaze kujabuka umugazo, aba yamaze kurenga umusozi uriko ibigeragezo ndabarahiye. Kwa Kristo yaravuze akantu kari mu ibanga ngo nutashinga inayo imbere y'abana b'abantu nanje, nuko gwa n'isoni zo kushingira imbere nanje imbere ya data mwibaza ko ari mu ijuru. Ni mu gihe tubona ibitangaza by'Imana tikiri kuri iyi si. Gushinga inayo Imana byica amadayimoni agiye muri ko mushingira inayo Imana, bikubita hasi jini, bigakubita hasi indi, bigakubita hasi indi. Nutavuga ibitangaza Imana ngo tuzokogwe n'isoni amahera ijana arahagije. Nimba utayahora korakora ukaba wayarose kubera wumvirije ijambo ry'Imana, bivuge abandi baryumvirize. Nangani genda ubikore nk'uko wari ubikora, ubikorere mu ibanga ryawe, ariko ngenda babwira icyo yatakaje. Ushobora kwatura icyo utumvise, kandi ushobora kubika mu mutima wa amygdala na neurocortex zikoreshwa n'ibyo twumvise n'amatwi yacu. Ibyo tubonye n'amaso bishobora kuduca intege, ibyo twumvise tukabibika kaduca intege tugatera tugenda ntitubagume. Ibyo tumvise n'amatwi uko byamaze kutujamo n'ubundi tukabibika, one day tukabibyaza umusaruro ndabarahiye. Umusozi wumviye ko ikizokugerageza nugutuma usubira inyuma kenshi, uvuga utireka mugiye ubibonye uriruka n'ibirenge bigashuha. Iyo bakubwiye ngo hari ahantu baragwana, uravuga utireka nzoje kuraba, ugakomeza na gato ukavuvura na gatoyi nzoje kuraba ndabe. Hari gihe ugera imbere ugasanga babandi bagwana Imana yabimuye bagiye, warabyumvise mugabo ubibonye ukibibona utera usubira inyuma uragenda. Mwumva iby'umwuka yagira ama ecclesia mubone kubohoka no gutabarwa. Ndamubwira ni wowe komeza uje kubikora mu ibanga ryawe, hama twe dukomeze dusabikanye ijambo ry'umukama. Shastonuri birahagije. Birambwira muri Yohani inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohani kigabane cya 8:31-32 ngo muzomenye ukuri maze ukuri kuzoba batura okuzobagira bidegembye. Kuno kuri kwijambo muhumure, muhumuke, muhumanuke. Wabyumvise kugiha umworosika, kugishira handi ni wivuga izina harimo ubwibone kubera iki cyangwa harimo kugitanga nabi, kuko naho mugani baza ko nabagitanga mu paroisse cyangwa mu gasanduku ka paroisse ku envelope mugira murandika ko amazina yanyu. Voilà. Sindiko nigisha iby'idini, ndiko nigisha iby'umuka w'Imana ashingiye kuri Bibiliya basi. Kuko kugene babigishije mu idini wanyu sindi kubirefiza. No, kameme barabaye reference. Kuko iki si ikintu Bibiliya iravuga muri Yeremiya 12 ngo barararose indoto zabo baryamye bari ku mariri yabo. Bacabaza baravuga ngo barabwira ngo Uwiteka aravuze. Ngiye kubabaza gurisha amajambo avuye mu kanwa k'abahanuzi. Biki nyuma kandi nabo nyene birangiye nzobahana. Mwaratakaje imigisha kubera kutamenya ukuri k'ubuhanuzi. Barabaye reference, barabaye ati ibi byavuye. Niko gaciro k'umuhanuzi, niko gaciro k'umukozi w'Imana, niko gaciro k'ijambo ry'Imana. Muri byo twose iyo byose mabere Yesu wabisi cyo batangaza ndabibabwiye, kandi yari umukirisitu. Nabwiwe na Theodora yemekabaye ndabibabwiye, kandi n'abakirisitu. Mureke umwuka w'Imana azana amayekuteri. Nushime kwivuga izina, kandi nawe wahunda kwaturira umugisha mu izina. Nemumva ko mubikora uko mushaka mucako mutarondeza ubwenge. Ega nimugira ubwenge nimutagira ubwenge Imana irababahatisha iki ibisozogoriro. Gira ubwenge bwo kurondera Imana. Dawudi yarondera Imana gahunga bitwa ngo n'abanyabwenge. Bibiliya ikambwira ngo ni jewe nakira ubwenge bw'abanyabwenge, ngo nkabuhunika nkabushira hasi, ngo maze ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umusabye wanje nkarihesha umugisha. Ari basomere mubaza ngo nkandiko ndaremena ng'abakristo namwe muri atari. Yari Imana yaduha umugisha tukaza turabasomera. Kandi rero nasabye Imana y'amavuta yo kwigisha yame, kuko ndabona tutigishije. Aje kugira isi tuzoyibyaza umusaruro. Muganda barahiye duhereye umunsi twubaka generation shaje 26 Isaya 44 sibyo
kamere ku 24 ngo mukama wa mucunguzi wawe we yakubumba bumbye ukiri mu nda nguko uko avutse jewe umukama ni jewe ngira ibintu byose alo ni jewe jenyene ngaranzura ijuru alo nkaramvura Satani umwe turi kumwe arubika kukurura yawe yaravuze ngo ugira ukugusa ngo isi ikaba yiyubitse wongera ukagira ukugusa ngo ijuru ikaba ryigaranzuye. Dawudi yaravuze ngo ikofe ryawe ringira irunyo riranabagura rikankuraho bacunguye uti yigeze ko urunyo amarazoka muzi gituma bivuze uko yarazi ko Imana imukankamiye gusa atetemerera mu ngabo zimukikije kubera ko yarafishe umwuka wo kugendana n'Imana wo kuvugana n'Imana yaramenya ko yakosheje marga y'iko intege nke zamutera igisoko kikamukurikira agacumura ngo ni jewe mfishe ubusa ibimenyetso by'abakunda kugendereza ngo nkayobya ubwenge bw'abapfumu bamwe babayoboye mwarapfuye barapfubura mugabo sinavuga ngo barapfubura ahubwo barapfubye kuko baraguhenda ngo bakubwire kataci bakubwire ntabapfu baracisha barapfisha ubusa imyanya yanyu mwataye n'ubutunzi bwanyu mwabashiriye ngo ni jewe numa abanyabwitonzi basubira inyuma ubumenyi bwabo nkabuhindura ubusazi bwayobeye abayuda bwayobeye abafarisayo ndetse n'abasadusayo birabayobera umva by'ukuri muri Kristo twebwe turaryamanye ibanga. Imana igiye kunsubiza iryo Uwiteka ubyumve ko ngushimye urakoze kandi icyubahiro ni icyawe ariko umunezero umugisha n'umugwiza ni ibya jewe nabo bose bakuyoboka binyuze muri iri jambo ryawe washize mu kanwa kanje nkubereye indogobwe kandi mu mwanya ndasubiza ngo muzosubira kubakwa kandi nzosanura imisaka yanyu ni jewe ambwira inyengani nugaduke ni jewe nkomeza ijambo ry'umusabyi wanje ngatuma imigambi y'intumwa zanje irangoka namba dufise umugambi wo gucana igicaniro ubyange cyangwa ubikunde uzogenda ugenda usanzaza ubutunzi bwawe uri kurasanzaza ibyicumi namba ikirara cyawe Imana yagisiza ndakurahiye ugombe kubisidine ndaha mu muji wa Bujumbura ugombe ube mu Butaliyano kubera ibyo muhanganye n'umwuka n'ikirere umuroza guhagarara muri Tanzania akagutera igitega niyo mpamvu nanjye magarari Bujumbura ngahagarika igitega kikurorereye cyangwa umuvumo cyangwa imikoshi cyangwa ibindi bintu wasidi kurimo uri ku mugogo wundi mugabane waba muri Afrika utaba muri Afrika waba muri Aziya waye birakurara kubera iki Uwiteka kontrola akarere kose kandi Imana atabikoze Anita niyo bikora na formule fish nize biology ndayikunda niga chimie ndayikunda niga physique ndayikunda niga histoire ndayikunda rwose ndababwije ukuri nafite amafu mu Cyongereza naringeze kuko ndayikunda kuko muri normal niyo twiga sinzi ibyo biga mugabo na formule byamaye sinzi abantu bigaze kuvuga ngo Kristo Yesu ni kweli yagenda handi bitama kandi bitize ndamwibaza mbona yambaye kore home mbanza kumutinyira icyubahiro ciwe uwo bari kumwe mbona yambaye isutani yirabura mvuga ni noneho bari muri solanirite ndavuga ni mu mwanya bazobambaye amashezible ibi bintu birakomeye nga ndamwiweza numva nunuye mu mutima ndavuga ati Imana ubutunzi wamuhaye nuwe kugira ngo ndamuganirize ndamubaze gatoya ntihari kera gose nditora ndavuga ninjiye bugufi gose singiye kukwambura icyubahiro Imana yaguhaye muganda shaka unyumvirize iki gitekerezo mfise ugira ikinyushiye nk'umubyeyi w'imitima yabeshi havuga ngo foke ariko nebeshi mwe mu magango mama komera Kristo ni buzima ndi banzi kwizina rya Anita mugabo beshi banze ubuto bwanje burya Anita ni bake barizi bazi foke izina ryo mu baskoti foke ubundi munsi nagiye kuguruza muri banki bambwira ngo shira kwa gaserino kawe agasino kanje mugabo ndakeka ko ariko yarantu naringiye ahari abantu harimo umuntu yaranze ahantu mu bari kuri yake shira kwa gasino ka mugasanga n'ibipapuro byaho abantu barahashitse ngwego ngo ngubu ngo nawo bo bagita kigingi ngo uragashirako ngoke usanga ariko bakoziko navuga nereka nandike akashya love ndavuga ni naka kandi nazige bari barindiriye nagiye kubitahura mu nyuma hari abantu bazi kugira amatohoza biceceke nukuvuga rero arambwira
uwo muntu arambwira tivoke yaga n'ukuri ndagusabye unci impongano ngufi kandi sinkora icacu tumutanyiregesha sindagitahane mva ngaha byose biheze ndi mu kiganiro mugani umva hari ijambo rikorera no matomamo nirubuka ko Yeremiya yavuze ngo narabivuga umuntu wanje uri kurasha kandi ngambiriye kutabivuga nanje numva rikomeze kuvuze ngo Kristo yagene ngo Yezu Kristo ngo atoye abantu batize ngo bari bo bagendana ngo kandi babasaza ngo nawe yarakiri yange kuko ile charge de 30 30 years 30 kuko yakoze imyaka 3 apfira ku myaka 33 niyo myaka Dawudi yatwaye muri Isirayeli yose yongera kwindwi y'Heburoni iceka 40 wigirye mu ijwi ry'uwanuzi nzobibaganirira kumbure mu gice cya kabiri cy'imisi 40 y'amasengesho sibyo bibyo sisi cyo bimaze ku buzima bwacu bw'indani kandi yatabuzima bw'indani buzima no bw'inyuma bwarapfuye niyo mpamvu umuntu aba ari ikintu igikishika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 shik
ikimero cyiza cyose kone nziza mugabo urupfu rukaza ati reka kandi urunyonera umutinya ari ikintu nabuze n'Imana inzokiturekera umunsi umwe tukibone niyo tutiyana ibyaha byacu tukiri kuri iyi si haro nimunyange muwe mukinkunze gato kuko ndahari ngo mvurure iki ngo hari imigisha twagenewe hano mu kuzimu abantu bagera umutima w'Imana wenyine ndabarahiye ahubwo ibi rero nibyo byabazibiye ko mubone ko ibishitwe ngaho ibirenge byanyu bitambukira hari imigisha yanyu nzabona ifeza gato ndabwira ni kubyukuri mbwira kuri iyi si Kristo Yesu yaravuze rukarabwandika ngo Salomo mu gihe cyiwe cy'ubuhigo ngo arafise ubutunzi burenze atanumwe arongera kubukabakabo uyu munsi no mu bami bisi muzi ko ari bihangange ariko ngo ntigeze ashaza nka rimwe muri aya mashugwe yuma agatama ahamagara hera ngo mwetwe mwebwe bana sibyo muranyumva gatoya ntiza amatwi gatoya ni mutumwa wa Yesu Kristo nibariza kandi ninda muntu ufise diploma nk'iyo Petero yarafishe aramubwira ngo what ngo yize ujya muhungu wo mu Bugalilaya Galilaya ni mbwira umuntu ashoboye kugendera ku mazi agahaguruka allo do yarafise diploma iri hejuru y'andi madiploma yose Ningira umuntu ashobora gufata ikimuga kimaze imyaka 40 na Kristo yavutse cyaramugaye agisigaho nyene kandi yarahagendera abambwira ati nadabu ni feza afise icyo afise ndakigwa mu izina rya Yesu Kristo uri kusaba idahagije usaba udufaranga usaba imikati usaba udusuguti usaba utwembe uri umugabo wo kuja kurongora uri umugabo wo kuja kwigisha uri umugabo wo kuja kubyara ugaheka uri umugabo wo kuja kwivura ukanyonga umuduga uri umugabo haguruka kibanza kwisozogorera indani muri cyo havuga ati haguruka mukoza kukuboko kwiwe ninde arafise iyo diploma avuga ngo oyi utanguye kuvuga ngo nibiganiro byango burya singibyumviriza rwose ngo ni hatari ngo bakurekere niwanje amasakara mena meze gute ngo ni bakwirekere pe umuka w'Imana ari kumwe nawe n'ukuri ni bakwireke noya ni kandi mwikeka ko nzonga zeri ngoya ngo ubwira bizo ubwenge ngo ndirabizo ubwenge bw'Imana anyigira uko nyene nawe bya nimeza agira rero ninda zogizisi ninda zovuga ukuri kw'ijambo ry'Imana nabize teologiya bashobora kunanirwa kubera iki n'ababigishije nituze umuka wabiherekeje nafise amafaranga menshi bashobora kuna bavuga atanda bitanze bija kujya ko byose byari bikwiye kongerako ninde ni wabyaye benshi ashobora kunanizwa n'ugo rubyaro nyene Sara yatunurwe n'urubyaro rumwe arakenyuka urema sigara ngo raketura byara bindi bihunga indwi Imana ifise ibanga ryayo ni mwugura amatwi yanyu mwuka ekutereza umwuka w'Imana zize muri mwebwe bene byose muzoja bamwibaza ko mwebe Imana usange mwihebeye ikindi kintu karakonga nabwiye ko Ezekiel akomendura akabwira Imana ati mbwira ibanga wakoresheje mugabo yitwa Nebukadinezari akaja kuri altari yawe ati basenga tamuze sije basenga ceceka Kristo Yesu kwa gatano mwera ndingi mutama na wanu hera ndawuze wicamo kabiri Imana irobanura ku butoni Salomo aravuga ngo ngwiki 8 imigani yiwe 17 ngo ngwiki Imana irobanura ku butoni ugira umwete wo kwironderera muyereka Petero mu bikorwa by'abatumwa 10 ngo ngwiki musanze Imana itarobanura ku butoni wowe se yubahira mwiyereka
ntimusubire by'umwuka birekera umwuka. Ntimuse gufata utuntu anarize ngo Petero yambaye yasize umugore n'abana yagize iki aho niho hari ibanga. Enoke nawe akwigisha iki? Abyumvise ni kuvuga hari igicaniro cy'umukama hatwara ingwi zawe, hatwara ikimazi cyawe, ibisigaye bukorere mu ibanga. Noneho n'abagukikije nturabahambya nketwe bakava amahanga. Kristo Yezu ngo baramugerageje baravuga ngo iki kingorongoro Mana ndagushimiye no kwa amavuta yo kwigisha kera kandi ndashimiye Imana ikora igisuzuguro. Baramubaza ngo mbega Kristo Yezu ngo arabaza Petero bamufashe ngo mbega sobuja natanga ikori. Petero ariko arasusumira kuko Kristo yari ari ngo muhira imwira muraza hari ariko arazara utanga icacumi kiryo kurya atarabishyira mu kanwa ngo n'ubitororano bya mbere. Mwirariye hari kwa Mariya uwababariwe ibyaha byose yirezaga kugwamwo amashetani arenga indwi. Mwirari hari kwa Marita yitwararika kiruka gatigita ariko arafise umwuka wo kuvuga ngo baricaye agatakaza inshingano yiwe kubera akaruhuko ka mugenzi we. Umuvumo nawe wa Marita muwikuzeko sibyo. Ni kuvuga iki? Gutungera urutoki bugiye utungereye rumwe zitatu zikugarukako avuga ati nawe uri kugaruka kuko uri gukora ico wemanze. Iriko uzuza inshingano uri umugabo ntukara umugore wawe, iriko uzuza inshingano uri umugore ntukara umugabo wawe. Kora kugwa ruhande bishobotse ukore nka Abigail ukore mu kibanza c'abantu babiri biremera. Ni wikorera umusaraba wawe akangurikira adataza gukunda nzi wawe nanje nza gukunda nzi wawe umutima w'Imana kukazoba yakoreheje. Allo iyo mara yanjye uzigusaza ubwoko bwawe. Reka mbabwire akantu kamwe, nimurakari igicaniro cy'umukama muhakorera umugisha ubundi muzagaragara nk'inzige kandi muri bene Adamu. Mugaragara nk'inzige mwaracunguwe n'amaraso ya Kristo. Mwikoreye iminaniro n'ingwara byanyu kandi Kristo yarabyikoreye kubera iki? Uwagejeje ikirenga ciwe muciwe. Pawulo ngo nagejeje ikirenge canje mu cya Kristo namwe nimukigenze mu canje. Nubu wagejeje ikirenge ciwe mu ciwe. Uwagejeje ikirenge ciwe mu cya Yesu Kristo. Arindiriye ati Mana tumuba mu bantu makoniki aguma senga Imana irungika ibikona bimugabure kandi wari kumugaburira ugahabwa umugisha uguje gatatu. Igikona naco kigakogwa ku mupfumu. Allo ega cyari gikoko kizira muzosome neza. Bari kumugabura muri gukanjakanja muri kuzempera muri kuvuga ngo kajya n'indushi kareke karuhire kazima kaziruye mu izina rya Yesu Kristo. Pawulo ngo tugaragara nk'abatari ariko tuyokane dutungishije benshi. Ngiri ijambo ryo kubamurikira mu kubaha igicaniro cy'umukama ngo ni jankomeze ijambo ry'umusabyi wanje. None wewe ahantu hari inzu y'ububiko genda usome muri Marakiya 3 uzobakuye tuzabikoze nk'uko ubyumva Imana ngo muvumo muri o matanye kuko nari mfise icyo nagenye nawe uracinuba. Lakini kizobicara kikanahani munyisera abazimana ngo mbese mukama mbeko nje bukikana unyibwire kugira ngo nagucumura okay? Ngo niki kizombuza kuraguza ko muri Misiri naraguza kugira ngo menye ibyanje byeje bazoza. Ati muri mwebwe nzoba abanuzi muzorota babarotorere. Muzobona ibitameze neza bababwira ati bimeze uko bazopfindura ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Ngo ngatuma imigambi y'intumwa zanje irangoka. Imigambi niyi iyo tuvuganze ati tunaje mu bafunzo tugirene, iyo tuvuga ati tugira iki niki tugire, iyo mubikunze mukabifinansa naho tobibyaza inyungu nge ya kesi sociale nababwira. Bati kesi sociale icarico iravuga ngo mukama ndahari kugira mu batunzi nanje mbemo kubera imbwa y'igihumbi canke 5 canke 10 canke 20 canke 100 canke miliyoni. Simake ho gisorosora rikwiriye rigiye ariko koko birakora ku izina ryane. Iyo umuntu ari umuvakateri cyangwa ashoboye kwigisha ikintu runaka bakaba bakenya umwarimu, abana bisi bazi kuvuga ati tuvuma tugwamara ya vakatari mugabo tugirire neza iyikura abana ntibazoshomere kuko bazaho bazoyakamisha. Bazi n'ingene bazoduga ikarate mu kubwoko bw'Imana muri gukubitanira kuri altari ngo mupficu bari mupfika Imana uzodusange mu bitaniro by'amabuye ijambo ryawe rikomeze ko ku bwoko bwa butabaguza ubukozi. Elisa ngo amaze kubona ko Kayitaji yarongera nduga i Beteli akomeza umurimo we niho yavuye araza kuzura umwana w'umunyeshuri mu kazi.
kanyeretse kume kandi amatara yanyu yame yaka. Ndasozereye amavuta yo kwigisha babe ko mu izina rya Yesu Kristo kandi abashaka kuyacakira mu yahagwe na kare saa sita z'ijoro twasenze Imana yaduhaye ingabire z'abantu 11 bagiye kumenya kwigisha ijambo ry'Imana. Sindinze kubadondagura uko n'abadondaguye ico gihe ko simbyibuka neza, ariko babihawe mu byakire rwose. Aha, izina ryawe uri imbere y'umukozi w'Imana bifite agaciro kubera iki uwukurogesha wowe utinya kubivuga, utinya kwivuga izina ryawe. Mugu uja kukurogesha aravuga ngo runaka, uja kukuvumagara ku musozi aravuga ngo runaka, ukidodombera avuga ngo runaka. None mwe mumva mumeze gute? Yabesi yavuze ngo impamvu nitwa Yabesi ngo mawe yasamiye mu mibabaro, abyarira mu mibabaro. Ngira neza umpindura izina nkure ku kuboko kuruhisha, nyagurira imbibe, nyagurira akarere. Nane nawe muri kuvuga ngo urumva ngo why know it ngo hori ngo mureke ibyo bintu ngo mufashe ngo bamukoze kuko nashaka kugitanga. Rero nifuza ko nobikora mu buryo bushimwa n'Imana. Imana iguha umugisha kubyifuza mu buryo bushimwa n'Imana, bikora uko Imana ibivuga. Kuko igitabo cy'amategeko cyangwa mu cyagaze cyo gutera kwa 2:26 baravuga ngo muri ico gihe uzowushimye ko mvuga ngo ubaye umwana wanje, ngo kandi nawe uzobubaye ikibono cyanje. No kuvuga nzoba mbaye Yesu nawe uzobaye umwana wanje, ngo kubikoze neza. Imana kivuga icacu bimuze kubisoma neza, ngo kandi iteka icyubahiro ukwagukirwa ukuba mukuru mu bandi ugiye kubihabwa. Ibyo rero mubyumve ko aribyo bidukura kwibyonyi bikaduhuza n'umugisha n'ubugwiza. Shimiye Imana kuri aya mavuta iyabahe bigwije kabiri, iyabahera umugisha, iyabahera umugwiza. Hari umwana yigeze kugira amavuta yo kugenda n'ifi 5 n'imikate 5 ngo birahindukira bigaburira ubwoko bw'Imana kuko Kristo yabigwije. Witekanya guhora ku ngoma wese w'umwami wacu Yesu Kristo, ni wowe icyubahiro twebwe ubwoko bwawe, ni wowe udutera iteka ukadutekera mu makuba y'ubwoko bwose. Ndakuramvuriye kwa maboko kandi aya maboko ya Yesu agize umugisha wawe kugira ngo uwo mugisha ugere ku bwoko bwawe. Duhuriye muri uko kuri kw'ijambo ryawe. Nidukora icyo wadusabye gukora, turagusabye nawe ukora icyo watwemereye gukora. Waratubwiye kuzodukura kw'ibyonyi by'ubwoko bwose, twitandukanije n'ubugomba, icankiro, akavuyo, inyatsi, ibisuzuguriro, ubukene, ingwara, imibabaro, iminiho, ukononekara, ukujuragirika. Turabyanse, twihuje n'ubugwaneza bwose bukomoka mu itegeko ryawe. Umugisha n'umugwiza biduhe, umunezero, ibyiza n'ibyishimo, amahoro, kuri n'ubutungane, ubwenge n'ubweranda, ineza izi kure hinabi mu buzima bwacu. Amaraso ya Kristo abobera imitwe yacu kugira ngo umwuka wawe uzokorere muri twebwe, uranga rwacu rugira igikundiro, amatwi yacu yumva iby'ineza, akanwa kacu kavuge ibyo twizera, kandi ibyo twatura bihure n'ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi. Ibiganza byacu nibigira umugisha no mugwiza, ingingo zacu zinonokegwe, ibihimba byacu bibohoke kandi bitabarwe. Ahari hazingamye, ahari haboza, ahari hari kanseri, ahari hari umuziro, ahari hari urusago, ahari hari umutongero, ahari igitega, ahari ishano, nihabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ahari hatongerewe ko n'umurozi, nihabohoke. Ahari ko harasha, ahari ko haratutumbwa, ahari ko habiriza igisebe, ahari ko habiriza igisonga, ahari isombi, nihabohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ibirenge byari mu imisumari, ibirenge byari bibyimbye, imitsi yari yazibye, agahinda kari mu mutima, umubabaro wari mu marangamutima, ibyaha byari mu mushaha, turabibohotse ko mu izina rya Yesu Kristo. Duhawe umugwiza usozera umwaka, uku kwezi kwa11 kandi ukatubera umushinga muri uku kwezi kwa12 ko muri umwaka wa 2025. Hora ku ngoma y'imitima yacu, uhore ku ivora y'ubuzima bwacu, tunezereze, turinde kubabara, twagurira imbibe, duhindurira amazina, twugurira ikirere cyiza. Inyenyeri washyize muri twebwe nikore, yongera ikore. Tugusezeraniye kukubera abahungu n'abakobwa, nawe utubera Imana. Uradutera iteka, udutabare, uturinde guteteka, uturinde kumaramara. Aho tuzododora twugururirwe, aho tuzosaba tuzohabwe, aho tuzotanga tuzogira umugisha uhabwa abatanze neza. Mukama nitwasenga wumve gusenga kwacu, ibicaniro by'abarozi turabyase,
igicaniro by'igisokuru kitakubaha turaryase twihuje n'igicaniro gishasha cy'ubutabazi twubatse uyu munsi, ni mu izina rya Yesu Kristo tuba tuyineza tukanayakira mu buzima bwacu, kandi dutaramuje icitwa inabi, amashinga, imibabaro, indoto mbi, byose turabyase. Turasa ubukene n'ubutindi, turabo guhabwa inzahabu n'ifeza, umugisha n'umugwiza, turabo guterwa iteka n'Imana mushobora byose, tugahora hejuru y'ibisuzuguro byahora bisuzuguza ubuzima bwacu. Amen, amen, aleluya. Kuko ari wowe ubwaba byose, utatubwira n'Imana imwe rudende. Imigisha twakiriye tuyizitiriye mu kuri, mu rukundo, mu bumwe, mu bushobozi no mu budahangarwa bwayo. Mutima w'Imana komereza nyene, tabara ubwoko bw'Imana, bohora ubwoko bw'Imana, irukana ibitega, irukana umujinya, irukana ubwibone, irukana inzigo, irukana ukutamenya, irukana ukwijajara, irukana ubugwayi, irukana icangiro, irukana ubugumba. Zana ibyiza by'Uwiteka twagenewe isi itararemwa, kandi ibyo twasezerano kiri mu nda z'ababyeyi batwibarutse tubihabwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi dukorere Umukama tudatinya, kuko nawe ari ku rugamba rwo kudutabara no kudutetorora. Amen, amen, amina, amen, amen, amen. Kunda ndakubwire Mukama, jewe ko ndagukunda cyane, ego koko ndagukunda cyane, by'ukuri sinarogukunda bivuga. Kunda ndakubwire Mukama, akasyala kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukiza wanje Yesu, uri Kristo nkunda, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nyemere nkundira ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane muhoza w'imitima, uri Yesu nkunda, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Uwiteka duhe umugisha ubwoko bwiwe.